As said, today is a great honor and privilege for us to celebrate our historic day through international events off-road racing event 2023 in Tibar, Dili, Timor-Leste. So ladies and gentlemen, with your kind permission, we'll start our event by inviting Chief of Organizing Committee, Mr. Jose Noki, to deliver a brief remarks. They have the floor. Muito bom dia. Ama nação, Excelência Sr. Presidente da República, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, membro do Governo Civil, embaixadores da Corpo Diplomático, o Bainaka Sira Nebema, o presente, o Orgulho Bonteves, a mim, da Comissão Organizadora, com coordenação e orientação do Gabinete de Sua Excelência Presidente da República, o Graça Neymar Macnian, o Tulu, o Sirairulik Timor-Nian, a mim bem organiza, prepara e costuma bem apresenta para toma que bem assistir e a momento de né, o Mamaluk Timor-Leste bem parece assistir de transmissão direita, vai evento internacional que está terminara the First Off-Road Racing Event 2023, primeira evento corrida Off-Road 2023. A mim toma, a comissão organizadora, nós que toma tem que sentir orgulho, no contente vou ter presidente, deve mais uma ideia pioneira, e daí que para hoje a minha feira está se sente de efeito multidimensional, deve ser positivo. Além do vencedor, deve brilhante, só que não se pode a rua toma uma democracia com habilidades, não pode competir de nível de bem da Dangona. E a contexto daí, e também reconhece no competição a nível regional, ou velemos internacional. E evento de nós, na sequência festa comemorativo, vai ter a comemora a consulta popular 30 de agosto de 1999. Aprende os valores no princípio da grande vitória de Bema que virou a ser reta por ser resultado da consulta popular 30 de agosto de 1999, 24 anos de Bema. Batimorou a ser de Bema, hoje compete nessas atletas de concorrência evento de NE, e também interpreta cada esforços que devemos consistente e persistente, disciplina de treino, no valor sincero que devemos e ter história na área, raça e calor e maita. O valor sincero que devemos e temos consegue ganhar e grande vitória em 1999. Na boa halua mos kata serviço a muito, work team, mas saímos sabe para a vitória. Espírito devemos a minha cara a tu se quela, para colegas atletas do clubes concorrentes, sira kata, evento de neho de hamid dito e ter laços amizade, no fraternidade, foi tinha maluk sira fosse Timor Barat, KLTT. Laços nebemak natureza fosse aquela maita, kataksira ne nanes duni tinha maoling, e tinha vizinho que Timores e a ilha ka ilha de mak ilha de Timor. Também ne a permissão do excelência presidente, senhores banyak sira, permite hamos ato hela a menina de pambalo ho língua Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang saudara-saudari dari Timor Barat NTT. Dalam kesempatan baik ini, izinkan kami atas nama organisasi komite di bawah instruksi yang mulia Bapak Presiden Republik Timor Leste ingin menyambut kedatangan saudara-saudara di Timor Leste. Sebagai kata sambutan dari kami panitia, jika kita melihat pada sejarah panjang Pulau Timor, maka kita menyadari bahwa sebenarnya kita hidup di atas satu pulau yang terpisahkan juga oleh karena sejarah. Bahwa dampak dari, kalau kita belajar dari sejarah, dampak dari tertipuran Tempui selanjutnya keruntuhan VOC pada 1749 dan ada juga transaksi Gubernur Robert Jalima yang menawarkan Flores Adonara Foro dan Alor kepada Hindia Belanda. Selanjutnya terjadi kompleksitas masalah perbatasan yang akhirnya diselesaikan di arbitrase tahun 1914. Semenjak saat itu terjadi tapal batas teritorial hingga saat ini.
Namun saat yang sangat disayangkan dari sejarah kita waktu itu adalah bahwa pergantian pemisahan pulau beserta keputusannya diambil oleh kolonial tanpa melibatkan putra daerah. Ibaratkan kendaraan off-road, mereka yang menjadi co-pilot dan mereka juga yang menjadi pilotnya. Kita sebagai putra daerah bahkan tidak dilibatkan. Pesan yang kita dapat ambil dari sekilas sejarah Pulau Timur, salah satunya adalah bahwa sejatinya kita dilahirkan bersaudara, serumpun, sedaratan. Dengan demikian kami berharap semangat kompetisi ini disertai dengan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Hal yang mengembirakan saat ini bahwa kita sudah bisa menjadi pilot sendiri, co-pilot sendiri, dan berkompetisi di sirkuit milik kita sendiri. Akhir kata, atas nama panitia penyelenggara kami mohon pengertian saudara-saudara sekalian jika ada kekurangan dan kelemahan dari persiapan kami. Kami yakin bahkan dimaklumi karena semangat kekeluargaan dan persaudaraan tadi. Firman hukum Komissão Organizada de Negara, a missão da dedicada evento dele, lá o iniciativo no patrocinador principal, o Gabinete Excelência Presidente da República, Hamud Gogoli Ríder de Niver, estamos apoio as entidades relevantes tomam instituição pública, vamos privado. A apreciação boa, a minha agradeço para o Excelência Ministro da Agricultura e Desporto, Arte e Cultura, devemos oferecer para o evento dele, para Mananga em Sira. Agradecimento nosso para o Ministério que devemos coordena o AMI e o Gabinete Civil e Militar, para o Excelência Ministro da Administração Estatal, devemos apoio a AMI e a questão logística. Agradecemos ao Ministro, Excelência Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, o ADN, o Ministro da Defesa, Excelência Sr. General CP Estado-Maior da Suali Filho por facilitar a cozinha móvel, Excelência Ministro do Interior, Vice-Comando PNTL, para Trânsito, CCCL, Serviço de Imigração, Excelência Ministro das Obras Públicas, o CDTL, Lomos IGE, Excelência Ministro das Finanças, para Coordenação de Alfandeiras e Fronteiras, Excelência Ministro Estrangeiro, para o Vice-Cônsul Atambua, Lomos, Excelência Ministro de Transporte e Comunicação, o CTNPP, para Tugadê. Várias instituições devem aparecer a level medida. Lalu mas kami saya khusus obrigado mas para colega setor privado sira, empresário nacional saya devem vamos contribuição para evento dane, bagul de sponsor sira, kita ia Auto Timor Leste, RLS, Aerodili no Park, los sponsor de Tercelo, Canesa Lingal Timor, BSTL, Timor Plaza, Montana Dia Group, Hotel Timor, Helmi Construction, IDS Timor Leste, Delos, Telkomsel, Neymar, Timor Gap EP, Burger King, nomos institusi Federação Motociclismo do Timor-Leste. Vamos sacar satu hal agradecimento ikut lobo teves e especial para colegas voluntários que nos apoio no evento dele, que haula bele temi a balo de kenaran porque nos representa. Hal ini agradecimento bom para figura sabe a senhor João Gonçalves, senhor Tony Lopes, senhor Rui Gonçalves e senhor Ender. Obrigado lá em Bairro Serviço Voluntário. E para malak serviço lá então maknanya nara hawalua kana possível técnica tambah tempo abiar kata railuli kidane mark da patria reclamar sila nega não sei ama da toma de contribuição para evento dele. E boa sorte para o clube Sira, good luck, selamat bertanding, obrigado e terima kasih. Thank you, Mr. Zaniki. So then, ladies and gentlemen, before you proceed, let me just inform you the best of the best. We have a field trip inspection, pilot and co-pilot. The co-pilot just arrived. Mr. President would be the co-pilot, and the pilot would be Ms. Asia, but later. If they inspect, if there is something wrong in the field, maybe we have to cancel. But let's hope that everything is okay. So, ladies and gentlemen, next, we'd like to invite the President of the Federation, Off-Road Federation Timor-Leste, Mr. Manuel de Araujo. You have the floor. Animal Manuel, Dalida, acompaña visita trabalho Dr. Horta Bahia, Colômbia, quando o Dr. Horta Polia e depois introduz Emma Coloquiano Goto a product. Afinal, presidente, Não há respeito terkait
aman wa nasawang idane ba ministro mga sanam yane most diplomat embajador sira Mulu Indonesia yane ane sama natin ito na tambatin do how say da hanarupan idane obrigado most ba sponsor hototo nede so sira na tempo tomat ibon ko na itabale halaw dalay datan off-roader Timor Leste ini ane off-roader Indonesia selamat datang. Anda sedang disaksikan embassy Indonesia di sini. Tolong sini Pak, biar dinonton sama. Karena banyaknya tadi. Ini embassy Indonesia. Off-roader. NTT di mana? Timor Leste. Terima kasih Pak Embassy. Ini olahraga. Olahraga tidak punya kepentingan bisnis, tidak punya kepentingan politik. Olahraga bisa menyatukan seluruh kepentingan, baik budaya, politik, ekonomi, bisa melalui olahraga. Jadi hari ini kita nyatakan buka untuk bebas. Terima kasih. Ya, itulah tadi basa-basi antara Pak Manuel dengan Pak Ambasador. Sepertinya Pak Ambasador bisik-bisik sama Pak Manuel bahwa bulan depan off-roadnya di NTT lagi. Yeah, so it seems like Ambassador is whispering to Mr. Manuel that don't worry, next month we'll have another off-road in NTT. Thank you, Ambassador. So next we'll have a brief speech from His Excellency Ambassador of the Republic of Indonesia, Mr. Otto Durianus Naik. You have the floor, Ambassador. Mr. President, Bapak Ekonomi, Halo, Bapak Ibu, semua, Ambassador, my dear colleagues, and all participants. Thank you so much for having us contributed, and I believe all of us very exciting to know that we host sports events since last couple of weeks. Pertamina International Motorbike had racing at Tasitolu 2 weeks ago. And this morning we have a daily marathon from the President's office. And also tomorrow, today we have a off-road racing event. And also tomorrow from Indonesia, we have around 80 motorbike Harley Davidson come to Delhi and continue to Los Park. Friendship and also help among us. Good luck for all participants and have a good weekend. Terima kasih banyak Bapak Duta Besar Indonesia. So ladies and gentlemen, drive you to the top of everything. Rise above challenges. Strive for success. So ladies and gentlemen, we have brief remarks from the President of the Republic, of course accompanied by the pilot.
sports events. Why don't others accept? Because he invite all of us to do the best for the country. He is his everything. And then he replied to me, you got 100. So you have the floor. Oh, no, sorry. Please be seated. Very good disappointed you. Came from I had a ankle twist when I went to Mauricio a week ago. It's what it fixed by Dr. Earlier. Yesterday I went to the sky, dropped again the front ankle. So I'm not driving anything. I'm not going to make any major speech. Actually, the presidency only supporting. The initiative is from John Gonçalves, Rui Lopez, and all the others, and we are supporting and inviting everybody tomorrow to a barbecue in the presidency. And I think we also gave the money for the award. Wow. Yes. So I'm not going in there. Thank you. Enjoy yourself. So John, ada pesawat di sana. Masih ada. Okay, ladies and gentlemen, with that speech, we conclude our opening ceremony. Thank you and enjoy the event. Saudara, all the time, ever. Okay.
Consumação da organiza ela o primeiro será e que precisa recatar para halo. Kembali Remisia. Ketus karbalik. Segundo leve. Primeiro leve, marcar o primeiro leve, se estiver para o segundo leve. Fungsi Anthony. Segundo leve. Wow.
Rodriga agora lá tem parque bandeira de cena que é certo de a minha caixa mas que confusão a caixa ou diferencial né você não pode continuar agora que tem que usar So carrying the allowed element and the correct of this. ok e quando a minha timing diminui Sì, nella completa di culture, queste eseguono le cose. eu espero que ele vai continuar Recatilorne responsabiliza ato com o primeiro socorro. Ok. Portanto, é decidido cada dia tem que sair. Sair se arrega. Sepertinya ada masalah teknis sehingga salah satu order harus ditarik dari arena.
Ma'am Suzanne Oking. Ma'am Oking. Que precisa uma explicação de tudo, por exemplo, pontuação de qual é a saída dele. Kalau nak mengirimkan, orang nak alamatkan, premier ada, sekunder ada, bisa. Lepas selain hari yang saya menarik hari itu bang. Ini kita mana left polis masuk kualifikasi, ini polis kita kualifikasi apa sih bah mulai sekilai, kami dia starting level kita ia polis saya sudah bertanya dia, kalau kita kompetisi sudah tempo, kami itu harus ini polis ini polis itu mak lagi ini kualifikasi bahkan final, next final. Jadi kita perlu ambil terperasaan saya juga kita nak konsegi dari ini. Ini sirkuitnya kita vamos next time. Kita essa festividade hari primeiro matinê, depois segundo que estamos sobre lá e terceiro matinê. Depois tinha categoria vai ia YouTube itu categoria ini sudah melakukan kita ke amal kita. Itu maksudnya itu problem Federação, então, muita ajuda para o que parece que não tem independente de Jakarta, ela sai panelista da Liga de Deus. Competição, né, regras internacionais, né, a melhor comissão Indonésia dalam experiência e a organização de eventos internacionais off-road. Sira maknai hene de halo design ba circuito ne odi bela prepara circuito ne ba evento. Ne doni ita iha apoio Thomas usi tenia sira usi tenia nação vizinha usi tenia mau aventura Indonésia. E em Loromos a equipe navema júri vai a evento Indonésia ia para além de Italia Malu íamos peritos Malu usi Indonésia navema sei acompanha evento Indonésia onde hakun decisões finais para o resultado do evento Indonésia. Kelas ini ia suatu kategori mereka suatu kapasitas motor balok yang alai kompetisi motor balok dengan kapasitas bot dengan lau ia onde ia kualifikasi fase kualifikasinya abang finalistas au 8 horas sader atau au continuação kompetisi abangnya para depois de atrás, a partir de 3 horas, o cabelo livre de fazer prêmios da Nasira Naramaka Mananang. This event is actually, we have the support of our friends from Indonesia, expertise that are have the expertise in the preparation of all of the events. They are the ones who design the secret here, and they are the ones that
are part of the supervising team, the jury that will come up with the final decisions on the competition. Today he will be the qualifying judges, and tomorrow we'll have the final. Hopefully, we'll finish up. We'll start at 8 o'clock in the morning, finish up at around about 8 o'clock we can initiate it. And that will ask the prize for the winners of the event. Thank you.